Asibingelele ngempilo leSebenzi TV igama lami ke mina ngiuShaka ke sengiphindile futhi sabuya futhi ke sino uMamdlunkulu. Okay, namhlanje ke siphethe olunye kuhlelo ke kodwa ngizoqala nginikeze uma wamqala aqala bingelele njengokujwayelekile ke mawami. Awubabingelele. Ngiyanibingelela abalali emakhaya. Uyisawuyena futhi uNdlunkulu uMantuli lo. Okay. uMantuli. Mamphemba. Abantu bakaNtuli kuthiwa amakhandabo. Amakhandabo ayakenqeza. Mawami namhlanje ngifuna ukuthi ohlelweni lethu sike sibheke ukuthi ukuphi umehluko between inyanga, isangoma, umthandazi, ilokho kokuthathu. Inyanga, isangoma, umthandazi. Ukuphi umehluko phakathi kwalabantu bobathathu? Okay. Kukhona umahluko kulabantu. Into common ngabo ukuthi bonke bayathandaza. Okay. Umahluko lana ke. Kunalento ekuthiwa ubizo nje siqaleni lapho. Okay. Umuntu nomuntu kulabantu abathathu. Umuntu unendlela abizelwe yona. Khona umuntu onobizo nje loku okay, khona engathi ngicela ukueda umprofeti kulento yami. Kahle manje ngithi umthandazi bengiqonde yena umprofeti. Okay, ukuthi manje ngizazi ukuthi khona kudide ukazi ukuthi babizwa kanjani. Kubahlukene ngokubizwa kwabo. Kunomuntu obizelwe nje uprofeta ukuthi yena engakwazi ahlangane nawe akufike lento kuyena engazange ayikothwasa ngithi akasona isangoma yena akazange ayikothwasa akazenze kodwa nje uyaprofeta aphupha izinto zabantu aphupha izinto ayiprofeti umprofeti ngokujwayelekile umprofeti vele ujwayele ukuhambisana nokuthi uyathandaza umthandazi uzombona kanjani yena usebenzisa amanzi thandazela amanzi yena abanye baza bafaka umentshisi phakathi kuyisimbolo ethize kathi uyabona umthandazi ke lo umprofeti uyathandaza futhi bese kuzoba khona ubizo lakhe lulapha akazi lutho ngenyanga akazi nokuthi yini inyamazana uyezwa ngoba phela kuyashiwo akakwazi ukuhlanganisa intelezi ngoba yena umprofeti i-calling yakhe ube ngisho khula futhi ubehlala ephupha izinto zenzeka athi uhamba endaweni ethize athi hayibo kake ngahamba la kuthiwa hayi siyaqala ukuba la ngoba lento uyabona yena ubiza ukubona izinto ukuboniswa izinto uyabona bese kuzoba khona isangoma ke lesi abanye bathi sanusi isangoma umuntu onobizo lobungoma ilo muntu okuthiwa uyahamba alale elele avuka hambe abonisa umuzi azawufika kulowo muzi kwakwenza kanjani uqaleni wayezibonela yena umuntu ozoyomthwasisa ugobela afanele umthwasisa bathi-ke njengamanje sekuyenzeka ukuthi ezokuthiwa lo yagobela uyathwasisana right futhi akulona icala ku-right nalokho you-understand ufike uyoyicela wena ukuthwasa you can ukuthi ngicha akwazi ukuyicela ukuthi angithi wena wazi ukuthi yini le kwenzayo kunoma signs ongawa understand unezinto ezenzakalayo ozenzakalayo ongazazi uyabhonga omunye uthi wenjani mhlawumbe bese eyiswe sangomeni sithizeni isangoma bese sifika ke ngoba isangoma phela sona sishaya umhlahlo siyabhula isangoma yakhombona sishaya umhlahlo mase sishaya umhlahlo bese siyathola ukuthi cha kunomuntu wena okungenile ungenwe into ethize unentwaso kufanele ukuthi uthwase uyabona abese ke ekuthwasisa ke uma ukuthi isangoma leso sinama siyakwazi ukuthwasisa sinamathwasa siyathwasisana understand okay bese ke ngize kwinyanga i-calling yakhe ithi naloya wobungoma ukuthi yena unobizo lobungoma wahamba wayothwasa usebuyile manje sethwasisa abanye abantu. Okay. Bese kuzoba khona inyanga ngokujwayelekile umuntu onobizo lokuba inyanga usuke ebizelwe nje amakhambi naye ukuzabona ukuthi unobizo thize uyaphupha thothi khona umuntu othi ngiphuphe ngihamba angazi bengambe intabeni zakuphi ngakha ihlamvu ethi atshelwe ikhambi lithize alibone lelo khambi abone ngisho ihlathi abeya kulona behamba kulona avuke mhlambe ubone ihlathi alijwayele ukuthi ihlathi la ngakubo athi mayihamba ngempela sephepha nali le sihlahla lesi ebengitshelwa ngaso kuthiwa sizokusenza ukuthi yabona umuntu oyinyanga unjalo ke une calling yokunyanga yokulapha nje uyalapha umelaphi wendabuko
ungathi uma ufika okay naye ke phela usezocontacta ke uma sayibona ukuthi unaleyo nto useziya kwabanye abantu uyazi abelaphi abangaphezulu kwakhe nginokuphupha ikhambe lithize ngibona ukuthi sebeyakwazi ukubona bona ukuthi oh wena unobizo lokuba umelaphi then sebeyamsiza ngithi yonke into iqala esikoleni nesikole sayo usenomuntu ke naye ngoba nesangoma ensi ngisho ukuthi usokuthola umunye ugobela ozomtrainer ke manje ukuthi azagcine esequalifya eseyophothula yabona so nala ebunyangeni futhi uzoconducta abanye abantu abangaphambi abadala kubona abaziwa inyanga ezaziwayo bese bemcija ke naye bamfundiseke imithi ke manje yonke ngoba uzophupha imithi ewu2 yena kodwa isign leyo ukuthi unobunyanga uyabona ake ngiyenze umzekeliso ngami mina angiyona isangoma ngizothi angiyona inyanga kodwa ngiyeyazi imithi ngoba ngiyifundelile kodwa ibikumina lento moyifundelile uhambile wa esikoleni ngiyifundelile ngaqala ama herbs ngawafundela ngesingisi okay ngisithanda isingisi kakhulu phela kwahamba kwasho ukuthi lento ikhona ngase ngicina ke manje sengiya kubantu sengiyokufundela ngesizulu ke manje mawuya kubantu uya ngokuthi uyathwasa noma uhlangane nabantu vela bayazi imithi kubibona kufundisa ukuthi mawuhlanganisa lo nalo angithwasanga mina angizange nje ngikuthwasa kodwa imithi ngiyayazi mina ngingena kakhulu la ekulapheni hayi ekubhuleni hayi ekuthwaseni okay njengoba ngithi yonke into incalling yayo uma wami uthi mayingitshela athi ngesikhathi ngisemncane sisadlala izindlu abantu bayepheka udaka bepheka amakopi ngiyakhumbula nami sisengela ko7 years wangifunda first mina nganginokukha amahlamvu ngigcoba amahlamvu kathi bepheka mina ngigcoba amahlamvu kanje ngifaka amanzi ngiyabaphuzisa ngelanga ngaze ngashawa kuthiwa ngiphuzisa omunye umntwana iyoli kodwa useyahlanya ekhanda uyabona kanti useyiqalela uqoma nje useyihambelwe yayibona into enjalo so that was a calling but ngangayi understand ukuthi mina ngibizelwe ukwelapha ngokwendabuko ngithaphambaniseke mina ngiyishe singisini ngiyofundela ukuba i-naturopath understand ingakho isikhathi esiningi uyothole umuntu udokotela usebenza ibhedlela but uthi uyathola futhi unabo nabantu abadala sho ukuthi kwakufanele ukuthi vele udokotela ulapha abantu kodwa manje na wayisa esingisini ube understand lento ukuthi kune calling yokulapha abantu kuyena kodwa ke phela ngokujwayelekile umuntu olapha udokotela ngithi athi sephakathi ebudokoteleni isho lento ukuthi no phela ngikhona yabona usenenhlanhla usenezinto ezimbili usephethe izinto ezimbili ngoba nalana phela singisini badinga kodokotela but ube nobizo wahluleka ukunderstand ukuthi ngibizelwe ngakuphi you understand okay lento angazi noma mhlambe sengiyajump izinto noma mhlambe besazokhuluma ngeyilanga mangithi ubizo calling ifana nalento ukuthi thina siyahluleka uku-identifya i-calling yakho ubone izangoma sezinqwaba kangaka nje manje it's because siyahluleka ukubona ukuthi ngibizelwe ngathi ukuhlola imimoya miningi ngithi imoya ukwazi ukuthi lo moya lo nginawo kodwa umuphi lo moya lo ugcina umuntu esefuna ukuthwasa kanti akathwasa umuntu aqede engasakwazi ukusebenza siza abantu akakwazi ukubhula ikhona yona into ebemngenile kodwa kuyona le yobungoye yokuthi athwase alapha abantu okay mama nangibuza mhlawumbe umuntu uzothi umuntu okay inyanga iyaba yini namathwasa okay umuhle umbuzo inyanga iyalapha ayibhuli angaba nababantu abafundisayo nayo uma ukuthi usesezingeni lokuthi uyafundisa ngoba nako phela nathi sifundisiwe nathi sifundisiwe nathi ukuthi unawo unogobela wakho nothisha wakho okwazi ukufundisa ngemithi ke manje ukuthi imithi lesigulo neleso uhlanganisa kanjani kodwa bese ngiyabuya ke ngithi ngizelana ke manje ukhona ukuthi unalento une calling yokuba imoya nalomoya lo wokubhula ukuhlola nokwenzana ngokujwayelekile qaleni isanusi kwakwenza kanje wayefika umuntu ayesangomeni umndeni bona inkinga ufika ukushaya umhlahlo ibhule sisho inkinga bese niyasuka ke manje sangomeni angithi sangoma asilaphi seniyakuphika manje enyangeni seniyofuna seniyazi inkinga ikuphi yes but njengamanje
umuntu mangabe enobizo ese ngoba esehambe wothwasa phela ekuthwaseni vele uyifundela nemithi angithi uyathwasa phela uyafundiswa ke lokho nalo akuyenzi ingqondo manje ukuthi umuntu esefike kumina sengiyamtshela ukuthi inkinga yile nale usehamba futhi usiza kalitholile yingakho ke izangoma sezihlangana ke nezinyanga manje benza into eyodwa ngoba athiwa afike kumina njengesanusi ngimbhulele ngoba sengiyazi inkinga sekufanele ngifunde ke nemithi manje lapha entwasweni akusafundiswa manje ukuthi ufunda ubona izinto ukubhula kuphela ushaya umhlahlo kuphela siyafundiswa nemithi ukuze umuntu afike kuwena ngoba wona uyibonile inkinga uwena okulula ukuthi ungayelana ngizama ukubuyela lana ke ekuthenini inyanga utheni uthe inyanga siyaba nethwasa siyaba yini namathwasa isangoma esiba nethwasa but useyakwazi ukuthi umuntu manje akusafani naqala useyakwazi ukuthi athe isangoma aphinda laphe futhi so isangoma esoba namathwasa isangoma ile sesigidayo yabo lo sofaka izinto ofaka nemnqwazi yonke isangoma lesifaka kubona nangobuhlalo isangoma leso bese bakhona inyanga ke cha mhlambe ke sesivala nje mawami na umbuzo la wokugcina isangoma uma sihlola abantu bengenile abantu bezohlola mhlambe siyakwazi ukuthi sihlole noma ngabantu abawu20 ngosuku kudependa yes angakwazi ukuthi isikhathi esiningi sekuduma ukuthi izangoma eziningi noma angazi nangizothi izangoma noma ngizothi lezi ezigcwele bathwele so abantu abaningi bathi asikho isangoma esihlola abantu baze bafike ku10 20 ngosuku bathi ngoba kunzima ukuhlolela abantu kodwa mawuthi angakwazi mawami akunankinga angakwazi angithi phela nesikhathi sokusebenza abantu abafana khona umuntu ovula ngo5 esigodlweni sakhe angikholwa ukuthi akukho nzima ukuhlola ngoba phela ngithi ayiqagele yonke lento phela ukhumbula ayifikela yona injani akakusindi yini umuntu mangamuntu esuke efikile la kwesi kuzokwenzeka ngeke manje kulula kangaka usungabahlolela abantu babe bawu20 bekusinda nje ngempela ngoba phela ngicabanga ukuthi bayakusinda labantu labo uma ngabe udonsa indaba zabo but you can ungakwenza uma ngabe esigodlweni sami ngivula ngo5 uma ngabe umuntu efika kuwena into yakhe ivela uyabona nje khona umuntu othi mongena kuyena uphethwe ikhanda alizwe kuyena ikhanda uyakutshela mina ngithi angakwazi kudepend isikhathi phela asebenza ngaso yasebenza uma ungavula ngo5 esigodlweni sakungiyalenganisa uvale njengoba kuyisehlobo nje uvale ngo5:30 ntambama ama-hours amangaki lawo ungakwenza lokho uma uyazi into yakho awuzukwazi ukwenza lokho uma ngabe ungasazi isitori sakho uzofanele ukuthi ubucabanga ukuthi konje ngizothi lona ke lona ubephethwe yini kodwa ngithelile kodwa into zabo maziyifikela nje kubantu ngakwenza Lungile mawamvalelisa sambe isigoduke. Ngicela ukuvalelisa kubalaleli emakhaya kodwa sengicela sengivalelisa khona into engicela ukuyisho. Yebo. Ukuze sinciphise labantu abaningi angaka abathwasa ngingena sidingo. Abantu ake bafunde ukulalela amaphupho abo. Ayikho into ebaleke nje ukulalela iphupho. Ngoba abantu baza bathwasiswa kangaka nje abafuna ukufunda ukulalela ukuyihlola. Yabona nje ubhula kahle kahle ungakwazi ukuyibhula impilo yakho wena qobo lwakho ngokulalela amaphupho uhlola umoya ofika kuwena umoya wobungoma uyakwazi ukuzwa umoya wobungoma lo uma usengomeni uyazisho ukuthi kulento ethi khala kakhulu yabona uya mawusengoma ngisho ukuthi kulezi lento ezene ezihambayo ama groove ngesikhathi sekukhala isiduku umoya wengoma imvamisa abantu ba interpreter ubungoma ngendlela errong ngoba bangenwa ile moya le esigubhini yabona ngithi ubungoma ingoma ingakuthi ubungoma ingoma la khona ingoma imoya yobungoma miningi lapho omunye ingene nje ngoba lo kodwa hayi ngoba une calling hayi ukuthi unobizo ungena umoya wobungoma ngoba la khona ingoma iba khona
Sikhuluma ngelinye ilanga. Ngizoyichaza kahle ngelinye kodwa yona iyenzeka kanjalo. Lungile bukelo eThekwini TV njengamanje sinasesikhathi sokuthi sihambe siyacela ukuthi usubscribe futhi ulike ushare necomment yakho and usho nana ukuthi wena ikuphi mhlambe office ukuthi thina sikhulume ngakho sichaze wena ongakunderstand kahle nathi sichaze ngendlela nathi esicabanga ukuthi kuyikhona ngakhona sonke asakhaneni sibuyise isithunzi somuntu omnyama ke kubantu kwazise nje manje ayisekubukeki ngathi impela sesiwalahlile amasiko sesilahlile kakhulu ekufanele ukuthi ngabe thina siqondene nakho sesifanele nje siyithole sesibo hey yayibona nje lento leyo so asibuye nje esilungwini ngoba sabantu abamnyama angeke sesiwabalekela amasiko ethu so mina ke as ushaka ngithi nje nisali kahle.